Nshuti bakunzi ba Rio World News 250 nkuko mumaze kubimenyera, uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru abagezweho, yaba ya politike, yaba y'ibyamamare n'abahanzi, cyangwa se andi makuru yose aba ari gucicikana hirya no hino. Niba ari ubwa mbere uje kuri YouTube channel yacu ukaba utarakanda subscribe, reba munsi gato y'iyi nkuru urabonaho ijambo riri mu ibara ritukura, ukandeho uraba ukoze subscribe. Wibuke gukanda no kunzogera irahitiza iruhande rw'iryo jambo kugira ngo amakuru yose tuzajya tukugezaho ujye uhita ubimenyeshwa ko kanya. Muri aka kanya tubafitiye amakuru y'uko ubwandu bushya bwabonetse mu ngamiya bukomeje guhangayikisha abahanga benshi kuri iyi si. Gumana natwe, inkuru irambuye ni mu kanya gatoya. Bitekerezwa ko COVID-19 yavuye mu nyamaswa ikagera no mu bantu. Ubu abahanga baraburira ko hari ibindi byago byinshi by'uko hari ikindi cyorezo gishobora kubigenza nk'uko COVID-19 yadutse. 75% by'indwara nshya ziri kwibasira abantu muri ibi bihe ziva ku nyamaswa, nk'uko bivugwa n'ihuriro ry'abahanga ku isi riterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byerekeranye n'indwara nshya ziri kwaduka. Aba bahanga bamaze kubona no kumenya indwara nshya 200,000 zo mu nyamaswa. Gusa batekereza ko hari izindi zigera ku 700,000 zo mu nyamaswa bataramenya ibyazo. Inyamaswa imwe yororwa iri guhakaza aba bahanga ndetse ikanabatera ubwoba ni ingamiya. Izi nyamaswa z'inyamabere z'ijosi rirerire ndetse n'ipfupfu rinini zororwa na miliyoni z'abaturage muri Afurika y'Amajyaruguru ashyira uburasirazuba ndetse na Aziya n'uburasirazuba bwo hagati. Kuko muri ibyo bice ingamiya atari itungo risanzwe, ahubwo ari ryo tungo ritangwa mu bukwe, akaba ari naryo tungo ribaha inyama ndetse n'amata. Mbega ingamiya kuri bo ni ubutunzi bukomeye cyane. Abazorora bavuga ko ari itungo ry'amahoro, ariko iyo uyegereye ufite urushinge ngo uyifate amaraso cyangwa udukoresho bashinga mu mazuru ngo bafate ibipimo, nibwo ubona uburakari bwayo. Millicent Minayo, umukozi wa Washington State University ucungira hafi ubuzima bw'ingamiya ndetse na benezo, yaravuze ati ishobora kugutikura umugeri, ishobora kugucira ndetse ishobora no kukunyarira. Minayo amaze imyaka 2 muri aka kazi. Iminsi ye y'akazi ayimara asuzuma ingamiya, abaziragira na benezo mu ntara ya Masabit mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Kenya. Yarongera avuga ati umuntu wese uzigeraho ashobora kwandura. Iyo ni indwara yitwa Middle East Respiratory Syndrome cyangwa se MAS mu magambo y'impine. Ubwoko bushya bwa coronavirusi bumaze kuboneka ko bufite ubukana bwo kwica inshuro zirenga 10 kurusha COVID-19. Iyi ndwara yabonetse muri Arabia Saudite mu mwaka wa 2012. Kugeza muri 2016 OMS yari imaze kubona ibipimo byemeza ko abantu 761 banduye MAS-CoV, harimo nibura 629 yari imaze kwica. Nyuma muri uwo mwaka iyi ndwara yakwiriye mu bitaro, bituma abantu baburirwa ko atari aborozi b'ingamiya gusa bashobora kuyirwara, ahubwo umuntu uwo ari we wese yayandura. Nubwo ingamiya arizo ziba ziyifite, iyi MAS iba ikibazo ku bantu ari bo babiteye. Uko ibikorwa bya muntu bikomeza gutera ihindagurika ry'ikirere n'amapfa atinda kandi akaze, niko aborozi bagenda bava ku nka ndetse n'andi matungo bajya ku ngamiya, kuko arizo zishobora kumara ibyumweru nta mazi zirabona. Ikivamo nuko abantu benshi barushaho kwegerana n'ingamiya, ibintu byorohera cyane ikwirakwira ry'iyi ndwara ya MAS-CoV. Minayo yakomeje agira ati twazanye ubu bushakashatsi muri Kenya kuko hari umubare munini w'ingamiya, cyane cyane muri Masabit. Avuga ko we na bagenzi be muri 2019 babonye iyi virusi mu ngamiya zigera kuri 14. Ubu baragerageza gusuzuma iyi virusi mu bantu baho, bashaka ko uko barwanya hakiri kare ikwirakwira ryayo itaraba icyorezo nka COVID-19. Muri Kenya habarurwa ingamiya zigera kuri 3 miliyoni. Ni hafi 10% by'ingamiya zose ziri mu isi. Kenya izi nyuma gusa ya Sudani ndetse na Somalia mu kugira ingamiya nyinshi.
Leta ya Kenya yo ivuga ko muri Marsabit haba ingamiya nibura zigera ku 224. Izo ziri hafi kungana n'abaturage bahatuye. Marsabit niyo ntara nini ku butaka muri Kenya, ariko niyo ntoya mu mubare w'abaturage. Ifite 1% gusa by'abatuye Kenya yose, gusa 80% babaho mu bukene. Ubworozi nibwo bugize 85% by'ubukungu bwa Marsabit. Nubwo hariyo n'inka, ariko ingamiya niyo shingiro ry'ubukungu muri Marsabit, kuko nizo zihanganira ubutayu, amapfa maremare n'ubushyuhe buba muri ako gace ka Marsabit. Gusa uko ingamiya ziyongera niko ibyago by'indwara zizivaho nabyo bikomeza kwiyongera, nk'uko bivugwa na Don Zimmerman, umuhanga mu ndwara z'inyamaswa w'ikigo Smithsonian Conservation Biology Institute ikora ibikorwa byo kugenzura izi ndwara. Yaravuze ati, indwara ziraha zose zihawe icyuho ni uguhita zinjira mu bantu. Virusi iri muri zimwe muri izi ngamiya yamaze kuhagera. Bumwe mu bushakashatsi buheruka bwerekanye ko aborozi b'ingamiya by'umwihariko bashobora kurwara mARS-CoV. Buri gitondo iyo Millicent Minayo na mugenzi we Bolu Dabwato bagiye gupima mARS-CoV mu ngamiya, baba birinze mu buryo aborozi bazo bo badakora. Amataratara yabugenewe, uturinda ntoki, udupfukamunwa, inkweto n'imyenda yabyo, baba bameze nk'abantu badasanzwe muri icyo cyaro. Basaba aborozi kubafatira ingamiya 6 ngo bazipime. Izi ni ntoya, buri imwe ntiramara byibuze imyaka 2, ariko ziba ari ndende cyane, kuzipima ni ihurizo rikomeye. Dabwato wazikuriyemo kuko avuka hano muri aka gace ka Marsabit mu bwoko bw'abagabra, aravuga ati, ni inyamaswa nini cyane, ugomba kuba ufite imbaraga ngo uzifate, nubwo nazo zidahagije, ariko bisaba amayeri. Amayeri ya mbere ni uguhera ku murizo uyagaza. Iyo ubashije kuwufata ntabwo ishobora kugira aho ijya. Dabwato yakomeje agira ati, undi muntu ajya ku gutwi, undi agafata umunwa. Ingamiya iratsikimba igasakuza inagerageza gutera umugeri cyangwa amavi abayifashe. Dabwato ahita yifata ibipimo mu zuru ndetse no mu kibuno, ubundi akayitera urushinge munsi y'amajigo agafata amaraso. Iyo ingamiya zimaze gupimwa, abantu nibo bakurikiraho, umwe ku wundi. Minayo agenda bafata ibipimo mu mazuru no mu muhogo, mu gihe bariho baganira batebya baseka, bagakomereza ahandi gutyo gutyo. Akazi kabo k'umunsi yo karangiye, Minayo na Dabwato bavanamo ya myenda bakingira, bakajyana bya bipimo mu mujyi kuri moto. Aha bahasanga ibyuma bishyira ibipimo mu bukonje nibura bwa °C munsi ya 0, maze bikoherezwa ku rugendo rurerure i Nairobi, aho laboratwari zibipimamo Mars ziba ziherereye. Na mbere yuko COVID-19 iza, indwara 13 z'inyamaswa zirimo igituntu, hepatite E n'ibicurane by'ibiguruka zatezaga indwara ku bantu miliyari n'impfu zigera kuri miliyoni 2 buri mwaka ku isi. mARS-CoV iramutse igeze mu bantu yakwihuta cyane gukwirakwira ndetse no kwandura vuba. Muri Arabia Saudite mu kwezi kwa 12 muri 2019 ndetse n'ukwezi kwa mbere umwaka ushize w'ibihumbi 2020 bahabonye abantu 15 bayanduye. 3 bari abakozi bo kwa muganga bandujwe n'abarwayi. Kuba izi virusi zo mu bwoko bwa coronavirus zishobora kwihindurizamo ubundi bwoko, bivuze ko nta wamenya igishobora kuba cyazanwa n'iyi yo mu ngamiya. Ayo namwe mu magambo ya Zimmerman. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane ko hakorwa ubushakashatsi ku ndwara z'inyamaswa zishobora kuzateza ibyorezo mu gihe kiri imbere, nk'uko Zimmerman akomeza abivuga. Buri joro iyo aborozi baraye kure y'ingo zabo baragiye kugisha cyangwa se gushaka ahandi hantu hari ubwatsi zirisha, bararana n'izi ngamiya kugira ngo zibahe ubushyuhe mu mbeho y'ijoro. Bwacya bakazikama bakanywa amata mabisi. Rimwe na rimwe ayo mata yonyine niyo abatunga iminsi cyangwa se ibyumweru. Iyo ingamiya ipfiriye mu butayu, aborozi hari ubwo barya inyama zayo mbisi kuko ntaho bakura inkwi ngo baziteke. Iyi migirire yose iteye akaga ku kuba yakwirakwiza mARS-CoV. Dabwato akomeza agira ati, tubashishikariza kwirinda.
bakirinda kwegerana nazo, aho biri ngombwa bakambara udupfukamunwa. Baba bazikozeho bagakaraba intoki nk'uko turi kubikora twirinda COVID-19. Ariko Remy Lion Lekonkoy, umworozi wo mu bwoko bw'abasamburu, we yaravuze ati, mbere y'uko muza kutubwira ibyo ntitwari tuzi ko amata mabisi ashobora kudutera indwara, ariko ubu twarabimenye turayateka. Gusa ingamiya ziteje akaga kurusha izindi nyamaswa abantu borora. Inka zikamwa zikunze kubagwa zimaze imyaka igera kuri 6, bivuze ko iyanduye nk'indwara yitwa brucellosis iba ifite igihe gito cyo kugeza iyo bacteria mu bantu. Ihene n'intama zo igihe cyazo kenshi ni imyaka 2, ariko ingamiya yanduye mers-cov cyangwa izindi ndwara ishobora kubaho iteje akaga ko kwanduza abantu mu myaka hagati ya 15 ndetse na 20 imara ku isi. Lekonkoy azi mers-cov ku izina bayihimbye rya homa ya ngamiya cyangwa se ibicurane by'ingamiya, kubera ko gusa Minayo na Dabwato bababuriye. Yibaza ko we amaze kubona ingamiya zifite indwara aho hafi, aho avuga ati, turazibona zikorora kimwe nk'abantu, ariko nyine twibanira nazo ntabwo twazihunga. Nuko byifashe mu gace ka Masabit, ahantu y'ingenzi bari kurinda ko mers-cov yakwirakwira. Abahanga muri siyanse bari kugerageza guhagarika ibyorezo by'ejo hazaza bapima ingamiya ndetse n'abantu. Ariko isi iri guhinduka mu buryo bworohereza indwara kuva mu ngamiya cyangwa se mu nyamaswa zijya mu bantu. Gusa harakibazwa niba gupima no kwirinda bihagije ku buryo abantu bakomeza kubyizera cyane. Nshuti bakunzi ba Rio World News 250, iyi nkuru twabagejejeho tuyikesha BBC Future, gusa turakomeza kuyibakurikiranira, andi makuru twamenyaho twakomeza kubabwira hakiri kare. Gusa mukomeze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo n'andi makuru yose tubagezaho mujye muhita mubimenyeshwa bidatinze.